no ɛnɛ yɛ Wednesday ɔkyena Thursday na we dey me gyina mpanyimfo a ɛwɔ Tarawan Media anamu ɛne Sompa anamu Jumakuo batan no ɛde Tarawan Media ɛnumu ɛna yɛwɔ Sompa Kumase yɛwɔ Sompa Sunyan yɛwɔ Sompa Nkranza die akyire nso ne nam kwan mu a ɛba ni nyinaa mu no panyimfo aka omuti apam ho ayɛ nhyehyɛye sɛ Nyankopɔn yɛ adoma na wɔtwi a ye dwumadi ɛfɛ no na Menim no ɔkyena etwamu a na Menim dwumadi no onte no wɔ Sompa biem panyimfo ayɛ nhyehyɛye de akɔ asɛm penipa mu nti na kyerɛ sɛ efiri adwoada a edi anim ɛkɔ no onte na Menim biem nti ɛnɛ ɛyɛ Apostle Paul Tofiakwa oni mu ka se hema ɛnɛ akwa bo say I said e ko wie school no last day no jai akwa no mo say obi okra no wa run atare no dimirika no obisa no because ko atare no nsan fan hye bi enti na ye Apostle be din komo wobati Apostle nkan nye say ebia na Menim eni honti wonte nka because say unim dada say edu Thursday bia wote nka ewo oman hene ya dubu achi show so nti na che say obete akranka but me for sakwanya we ni so na me na me listeners ase Nyankopon nhira mo sere mo aso na Menim no ye kra age yensem but sere me di kan ye no ye de kobo dwumadi a wato ne din asem penipam na efiri dwada ekɔ no wate ho asem ewo dwumadi yi eso eti memfa sa akwanya we so na me na me chief producer ase no kurani panyifo se onipa ya de a ɔsɛ ayeye me hwɛ serious production a no kurani Minister IBJ ayama me from day one Tofiakwa ebesi neya but me osika ka meye bibia anka ne yire mfida mi ni bi no me kakra de bi a meye kora no a ade ba akopɛ na mpɛsɛ mesrema no Nyankopon nhyira Tofiakwa sɛ Nyankopon nhyira no mame nya obia na obebre no ho ase ahye obi ase eti minister aso we sino ibu mpero olumai Tofiakwa olumai de obi so kana no hunya na ono so olumai anu onim kan de obende no olumai ne me so ho nti aya amoma nan hamo ofremi olumai me de meti ase aha eti me da wase olumai me so me da Nyankopon nhyira Nyankopon nhyira wa bɔ adwuma wo saba so bɔ ti anya me won sɛ dwumadi a watu ne din Sompa nkomo ekɔ wie mu saa because me hwɛ sɛ de wayɛ no no a anya me won sɛ production no kwa na ekɔ ɔsoro Nyankopon kyekyere ɔsoro nhyira na ɔmfa ma ma amen papa ani nhyira me so me da ase Nyankopon nhyira me no me ba fie no ma ma fie so na be radio obi a be live worship okay ewo u show so okay Tofiakwa me ba matewase tonte ho na saade na futu ana ema no yeah me kai pa say empu futufo sa ni ofida dem empu futufo ene menya no ha me no ha ye ofida dem okay panel members nyina kasa wie no yeah na se me ba fountain ho bra yeah di e kasa wie no se there be asem na o kan no na emodu pa okay me pese me yusu na e free ho na papa started out make the panel members isa yes me ra fi kura o nsem okay papa me ra fi mi ho asem pam se na ye July mu wow yeah me say me free adwuma me resign ba fie no yeah be 2 or 3 weeks okay to a live worship hey kafra so okay asada no e ba studio na me share space bi yes yeah enti ampa na papa radin shirao also nyame nhyirao radin shirao because radin na mo so aye sa yes and PCS time beto nyoma we
PSS time to you my way. Edi minister but me da say onzo nyankopon chira wo. Wabo mi chidom. Asona banso ono nso oba ye nche utimu se ono nso abo adwuma. Ene rabra wontimi ama ono nso wabo adwuma e de abo show yi. Ena eno da nchen a akwa bi wo se fofora koto fofora abeto zoom. Afia trimude anyame wo se trimu yende ono nso e wa ha ono nso oba ye nche utimu se ono nso abebo adwuma e de abo aye. But alumbia de me de share me nkonya na chi me be me na nante ache o 6 years yeah baba mama titi o mu wi ase no ho say me kwatena fie na mka me na to so kura wo so wo he ediam ediam no na eja bojise za ja bo imanum nyina ma he o mu na nso eja so o mu nyes ka o mi ra fi me ka je olumai ka boso me so ase oluma je kakra se na eja nka fa podwe so o mu nyina ye ra fi me wi ase ye hu enti abusiafo sabre no ya de suahunu ebrel sima kakra bi na ya ba apostle Paul Kofi Ajekum so na ya bedi nkomo ene me ba kosua akosia ba bia obi a no papa o se me fa ne nchi amamo ya je no so no me me ba di nkomo na ye wie suku yi nko wa ha obu achichi do ma ka ye wie suku ka aka obu achichi do tough akosia na ni o ai tough hey me ba we da ti akosia na wo re e di kan ya ye she adwumadi ase na me ba embeto akosia mkwe na mso tofe de ba panyin no ya de o de na wura dio she but unim say Benedicta PSA otna radio so say o kinkan sa storybooks na you will love it papa. Wow. Bisa minister. Yeah. Wow. Yeah, me wo fida dem na me use no. I see. Me di ode ngoma to ko se otna radio so akenkan Baba Tofiakwa. O ko be do radio keke. Wow. Anti. Wow. Emo jana kakra o. Am say me huno akosi e kai me kwanhia bi atru ye UK. Okay. Ye radio bi so adwuma. Ni wura na frim. Oh, okay. Na ni wura no edu ba bi no o ware ababa bi ana oye na ho ye nwodwo kakra. Okay. Enti hu sani ositie na wanhwe a obeka so mfie be du nwotwe. Okay. Ji ye ye adwuma na chese awura no da sofa mu sa na wono ice cream. Okay. And say honso radio no omhihye mfidie no wo ma fie. Okay. Ebi nso ko han baby no de. Yeah. Enti ewie de ka chense awura wo papa ba. Yeah. Bona mani say ye wie show no na next week. Hey. Say ono ani madam. Ozo ono ani madam. Avedi ye fa ba se tiwa e kring. Yes, oh. That is say was papa sofo. Mama see radio ezibio. Oh. Hey. Adai. Radio ura na yedi. How? Tofi. And me send and be freestyle kakra. And then can interview me na interview. Tofiakwa. Yeah, sir. Yeah, na minimo na me. Yes, subio. Ade ya. Ono no wife na ye kra no a. Yes, o papa ba. O papa ba. E devru o. Tipaku akosia na se be ya careful. No go ya so. Yo, na de we bi ato. Bibi ese ono waso na adwubo no nam. Enti abusiafo ene suahunu bre na aso no. Yetia kosua afutuo bi a ene ode amame. Na sa afutuo no ana ode ma wo. Tobo asene tie ni yi. Na ekura tumi. Suahunu eye suahunu chamune nso biom ene ye suahunu no sei ene ye kono. Chechire ni bi na echire na nkoda ade. Na ade na woche wo mo no. Na woche mo efa adwendwene ehaw amane ya ehye nipa so. Ekokete so ayentumi enna. Enti ofa kwa bi so obekye nkoda na ma wod mate ase yi. Ewo pa no wofa kuruwa
ye cap e no di nsuo gu opagya cap no e de si ne nsa so e no obisa enkoda ne se omo ahwe cap no a nsuo gu mu no a emuduro e be yesei esukufo nkoda no obi a kire na dwene se ne emuduro be ye ya obi a dwene anko benkrom ewo ape ne teacher ni ne esreye e no se no kre ma kire ma dwen ne mom se ne cap ye muduro sitie no ejina ekwan ya mefa so a besomo ama na che eso se cap yi kitami medane de si ho a emuduro no mi hunu ne ye sanse enkitami anche sanso na cap yi kitami se kitami e de minute no mu a emuduro no ebesesa ekitami na di don hwere baako e wo mensam a anhwe mensa no kora bagene emu beye me dudu ya me ye ho hwe a enye yi ayasa ena nneema ekoso ye tirimu ya dwene mu etie enneema tumi hye ye nso a ama ye gye ye ho ba bi a enye yi saade no a ehye wo so no aye koda na aye amanne adane wo hawo na etewo so no se wo anyi amfiri wadwene mu a utirimu timi ye dudu ebi kura tumi famu yare anhwe yi a na de yade kese aba abedwa wo so eno nti ene yesi to adwendwene ne begu fa ne se ye kapi emu na wadwendwene ne guo o koso adwene ho no adwene wo hawo no ho no na wo hawo ne mu ye du na ekumu sunsun na ma wo swati ne wo msa wo ye wadwene se me de cap ni si ho na madwendwene ne matro gua wo hawo no be kokra aya stress management ena wie menim de wo komo ebi anoma binti ahye wo so a ama adwuma wo ye wontumi nye se wan to adwendwene na anto ngu na wanyi bi amfiri wakwan mu a emu be ye wudu ebe ye wo se cap wo si wo nsam na kita wo be se don hwere du na wonye mu no onsane bagene ti be paawo wona be ye wo ya na wanhwe ye nso a ede yade kase ene bebrewo eye sue hunu ene die ene ofefrim yemfensi sue hunu eye sue hunu me be ni nyansa dodo ye o ba no ni nyansa se ane de agozi a bi ba cho Nyankopon hira so do che me se bawate na go bekoso aye me ba me kura chi kura no mi wu achi ogusu ye mba because panyini papa bi eni ho a ohwehwe se onu mum ne banwunya no dabi ene de na adwombone na abatiri mu di agozi amidase pi anwumrei wo suahunu mu no suahunu eye ba ko suafutu a mene na ka bomu a ye de ma wo a ne se onyumtufo bi wo se to adwendwen ni bitugu problems no ebeba na eba na wa manage problem na ebesa akofa yade ne hawo e de abrɛw nipa bebrɛ ho a wontina ewo wontirimu no etimi pai na wanya stroke enya hwe wadwena tra wadwena borso toda obetima hia nipa bi e wa abonten obia misa nasem ofra wa na wo cheche ni nsemu akyerɛw wadwena tra so a ma fe de edane no dambo ye wo problem bi wo ho na wo komu a hye saasam no nso se wo timi atwe wo ho afiri ho no enye easy but manage na onyankopon a oka kire wo se mo a maso ane so abre na mukon mu buo mo mra me na na bi kura de wo se onyankopon suban ti se dunsin a ewo wuram se ukoduru no obi ani hwa otimi de o kenten si so hyehyɛ niam agum upagya ekosora omre sanso ana ukoduru baabi na niam no mu yedu na se osue niam no a odi si dunsini no so a wo san de asi form a omre se odi fi so e ba fo pasase mo hye otirim na ka kire ho se achia emuye panyin se kasa bebu nyina no
ɛdɛ kyɛn biara medase pii wei ɛyɛ hunu a meba akosua agye wa kɔdeɛ boaten ɛde ɛbrɛ wo medase pii mogase ma Pesi. Akwaba. Yeah. Mama. Bajo labels na ba. Semra no labels na ba. Liquid no. Akase mbe print. Design ni bibia you ready. Bibia you ready. Me kura me de na ya so gisem ba ho. Na me ye campaign say obi ba no mahwie wi ama no. Okwa no wo pebi. Opebi. No fa ba we ya be prema to asemu. Ade no so me sua firi wo nkyɛn. Me ye bibia me tu me bo ase me to bibia to bo ase me to. Okay. Ndi so bo ba ko e bɔ me fie no. Ndi o ya prema to asemu. Aba kafra. Enti die wo mu an say wa cho mo nkeka mo ho. Ye be ye. Na menya so mu nso say me ye nso a. Speed ni de. Aya na ye kama. Yes. Ahenti ade bia me pa ade no na ye fe na ye fe. Say ade pa nkasa so de e chance na ba. Ma ena akosua sua hunu yi no. Pa cho wo afutuo bi de man ana. Akosua de bia wo de ade ba. Tofiakwa. Sheda sheshe. Papa. Odi aba. Yansen wa akosua mu no ya na emodo. Ewiase bese mu no. Wan kasa no edru baabi no wa anwene hu se. Ebibia betimesi wa brabo ma. Yeah. Wan hwe ya obetranse adwendwen amamfa so bia emaso. Yeah. A part of life. Okay. Nti edru baabi ne ne media. Yama Yankopon kokon ne maye. To da na ye kon ne kon. Yeah. Yeah, enti no ensese ye ne ye je kon ne kon. Yeah. Emerade enkokon ne maye. Yeah. Na ye ntwen se ebetimi edi nkonim. You say oyo Yankopon ne humo brodoso. Nkofo se wato bo a o chance na wato no. Mana ka kire wo. Yeah. Me de bia se me anim o, me niam bi we suahunu ma me di mani ne hunu ye. Yeah. Papa we say no. Say wo yo obi a wo de wo ho to no so ani kuremu. Yeah. Pa na enye wadwen so besan wuchi. The bia na mka chenkofo say there's nothing out there. Was any pa no. When ya adom na besan ko wuchi asa kofa. If you say what ni passe. Yeah. Tofiakwa. What ni masse. Yeah. Wo no mpo no no hwe wo so ba bi hono. Ne fe. Yeah, enti na me bibia se over general show so I mean wonnya de wo se wo ye ma ne bruso. Yeah. Sabi bibia se bodi na ye fe. Yeah. Enti tobo bibia wo nemre. Me da se. Ye bibia wo nemrem. Ma me da se pa. Yakopon hira wo se enwe wa hye metiefo ne mahwefo eden ede amaye. Amanfo ko problems mu. But me feel say a time where wo se mani party ase se eno so kan nipa brabo. Yeah. Enti se obetena wiase asere saa na obi akura ba na osinguso a etwemu be 10 minutes wabaka say mami wo yiba baba dia keka kon de ate afaso aha ti se de bakakra na osunso abakakra na saa ne ma no abade abusuafo wei eyesuahunu ye twen na apostle enso de ne de aba na ne ya start show no nemom mami nko ahoma no so bia na suahunu yi so no obi pese ono nso eche na dwene 0551931931 0551 931 0548 931 931 0548 931 931 they all catch ra woni say adwendwene no to be fagu me ba choma fo bi ana me da see hello ba choma ye so mo fo bi de okay we watch 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 and na kusia futu a ode maaye no teacher ni a ode kruwa na nsu egina mu no ode kire ne nkwada a wo kire wade e kire se de emuduro sitie no se de obesie akita no ache no eno na nema emuduro no eba Chroma de in social say to the asemo amunim. Hello. Ima madwene am say just oba ha. Hello.
Ngabi. Me enkamfo mizo emau. Mizo drink. Hey, mizo. Ade ba ko hia me pa ne say sa drink we so anya bi anom a. Emwa kra bomoden se mizo no ubenya bi anom. Na ye wona hodo mienu. Ye wo miss fruit wo ho ene ye wo mango one e wo ho. Na emu bia ni ho a onomo a ohunto eti bomoden se mizo obenum bi na aboa na ze de ya to apete ba bia ubeko bia ukwa so upe mizo ubenya bi obi gina so anana ye nhwe se bia ye betumi afa no a hello say you made ono nya ba fidie ni chen obi a hello papa as a spin count an count so senior papa the idea my sem no bossy papa nyezi me shede ma junior Tofiakwa Matiwasie Kajumanye na ma junior Menim de nkebe me ewiawi nkamantia papa nyezi kra ara na wadwene se obaye ho bone ana papa nyezi ndie ewi Unim me kan asem bi a kire wo asem bi wo babu wo se hwan na ebetimi adwene de basafa to ne tintin so me ba se me sere wo me ba che wo peke ne number na ma me why after show you know mesro mefro na ya bonkomo why enya wo ho bone da na wonim de wo wanim why papa mate na Joseph nim de wo nanim a enka de na ne nuanom yere no enka o mobna ensu nyame wo ho wate adan yayi wadi afra adwuma mu ana papa ni medi ame de tare na wine ni edwuma so me ni edwuma kwa ke papa ebise betu mu no ti ase wate mate dan yankopon ase se awiai uti show yi na menim se show yi nti wan kun ho a kire se nyame obibi pa me show se da bi ubi hia me no wodi adanse why me da CP hello Tafe majo ejuso be mena tafe osebo nsuni me ka se fa do aso adu no okay osebo nsuma mi ti o tafe uni se ene me te se you see udi dwuma bi wi se no ujan tafe me ra ho ta because ene asemi a okay o eye efutu bi me ni fa me bla ya asemi ti a okay asama na ye me yamo asama na me ra ho so se me nim no udi ujan no ka say mi ja botre mo so nyima no nkosi ba bi me se ye de kobo asem peni pam na bisakam na nka se na we ye free on we yi na me nim na free no tapi ebi na da so keke no odi mi se me da kama brabo o kafra ebi na da so keke na me nim na me da kama aya me ya beblebe e ko se o tre na me beblebe yi su puto beblebe ni ade e ti me ya se mo yi sa program na ti sa kan because the year go be bia na ta no so a na me bo prese me baba bi ti na me interfere from monta o ta re ni mai ya take a decision you hello DJ Tofiakwa nia me chacha na ayi bacho me juso bacho me ne wana ka say ya fra me Bernard me ka se fra so ma son kwanta okay Bernard mamintio DJ Tofiakwa so one can near my demonstration of the secret and on it all my order bacho me nya MPP ni NDC for na mo demonstration akọ mo zo bacho yo and that was the part of my part. I seen about the Amayan. I know the Oko Castle and Penny Town. And you know, I must make my farm. Right. Yeah, that's it. Yankupon Shirao.
aha monko de say ya mami ti ye de akobom say the medical aka na em say anopa na otimi ni o man hene eba ote adazo anso kan ti nyame yadoma ochena ene ye da etwato e wona menim so ye de bekọ akobọ asempeni pom. Hello. Yes sir. Good afternoon. Good afternoon, senior. Are you into what ana? Namada na o program abeje na ha me pa na o program ya bo me pa Mr. Johnson the be of frame etumufu senior man na oni ejuma no the be of frame etumufu backbone pa no enam aware bia me komo we futu yan mamidi tie me ho meet me ho a me ho say back mo ma me ho me nya asodwe bi no. I really love this program. I really love it. And mo ba be je we program here no like a hammer pan. It is really hurting me. Ama ask them be bia yera no. Sompa me fa sompa engi agwo ma brabom. From morning, food for thought. Kopem. If you would do na EPS Eshemasum, let me tell you Sompa program. Sompa have totally changed my life. Meda CP, uti asempeni pa, free ada ekono. Yedi akoka ho ntino niam nyina mubenya saa niam nyina kama. Hello. Hello. Hello, Tofi. About your morning, so Kakrama, or why, man? Good evening. Good evening, oh. Okay, over Papa Mintio, a dinner me the drew. I some part of my son of our mind and so. It is still penny past so. What do you mean? Yaman come, the Massianisha, could see a baby over the piano. So, Medasi. Where's your who okay? What am I for course when see 440 now? Fede, me papa start the show. Hello. Hello, Tofi. Ape. I'm good evening. Good evening, mammy. No, where are they? Ready cry over papa. Don't but you a program the best the anything. What's your man say? Oh, but I drew our Tiasia. I was a say a same penny panaminim. Sa okay. Do that. What the Yami Adam free draw there con over Huniama kama why? Okay, me da CP or Bapa. Hello. Hello, Sompa Maju Tofi. Yes, sir, senior. Okay, Mammy Tio. No question, sir. Young people did deal. Today, young people did deal. Menim. So, Cassa, Catrame, the whole room. Cassania, not sleeping now, muscle. Faster than my uncle Pong. There can be a young couple. Why you back in the pumpkin crab and you put out of here. As I'm okay, whom Minga two Kakura already on this one. Not the VI view. And the Mina Prana and Kaukasa program no senka over catch of a program, dear Sia. Menim. And only a dictator for but you know what I say, none of that they would mean I'm making my blabber. But I'm a dear Fidia told Sompa, Mateo, and come. Other cassette, your one friend, a cry to me, also power down, said my dear. It's in the tone kind of question the over hand. Number book, Tonyanko Ponchra, one at Chairman, Demo, but some about the Somo. Oh. About some of the cool swam of the we know personally that. Let me sit down with you. And your papa, Baja Papa. I said, I never. I need your oh. Oh, and go for it, my dinner. I am a mentor. Mebacho, Ona man send a chatto. About
double train chato. Ba so me wi amefre wate. No anya me personal number na ya bom komo why. No problem pakula person the phone. No problem already tiase. Why? Ba so mama me for frɛ for chato wate. Ba so pi. Na e di course na chi dia names am mpo. Hello. Good evening. Good evening, o papa. How are you? What's saying? Hi. Hey. Tima hamo. Oh. Hey. Menim. Yeah, I said, well, I said, don't pass some question. I said, best one. Men hamo. What they so about Timinka? Over Timinka or Fidi in the Sunti? Yari. Nyame besa ya de ama me why? Yeah. Me jamu ambe cancel. I am fa ko bi abim. I'm just for mizo. Mama dey say obenya mizo anom na ekura nnuane. Che say nnuane nura ewo mizo mu no. Se wunya na wo nom a, wo tenka wo nipaduanim say yes. Menya drink papa enom. Enye de colors wo dabi. Me ba cho eye courteous marketing adaroma. Na baby okofa drink di bae no oba no si dabi. Esese nipa nya ahoden trase. Na enya ahoden bia na ye. Toda yese pintin bia da me nya no kre. Toda aduane bi wo ho betima didi ahye wo furu koshoko benyawo. Enti oba no se ye wo nua ba ko a ye fe no 5G. Eye misa 5G. Ekura niema kese baako enumu a ema 5G no eda nso efiri sa drinks e wa bonten a opese onyemu ahoden 5G kai me kwado 5G me ba jamo fa 5G no nto so hwe ne fe hwe na konno na we wonya na achili kakra bi a kai wo se o mene ho no ye binya bia me nom na ti obi nko top 5G mre me I was here for 5G na me come for the amount menim say operative o ha but 5G no grana wom grapes wom and a grapefruit wom ginseng wom and a green tea enso wom sa niam num we ahone ne ewom no eye natural bomoden na pe 5G enom wate me ba cho sa wo pen a ba bia obenya bi ati se ahwa overseas 21st clinic ubenhu se container bi si ho ubenya bi eno da nchen a abawa post office here ya anomanye ubenya bi ana ye wo adom ni asomdue junction eno no ye after Baptist University abuakwa ubenya bi ewo ho me no ka se udru asafo area ho no a VIP opposite wono ano ubon se ve egu PNC Ventures eno so ewo anomanye taxi station wa ubenya bi ewo ho atu de hia no so obefrɛ wo 0246 270 221 0246 270 221 bomodin se ubetumi anya bi na aboa ofrɛ wo mo a doso po bi a wo pɛ no ye de bebrɛ wo kama ane aperativo trimude fama me mo abujafo so ni se ukwada bia mpapa ba menya aperativo nom na no kamene akwa bi ko ha me so obi anim se me mpentokwa me papa de aperativo ama me no akwa bi ni nsa wa chen me na alumbi atimi nya akokoduru atama aperativo no ko hye ni botom na mse krache mpapa na de ama me o me snaw ade me ko aperativo ho pa si form ho na kotobi ewe mpapa na de ma me nam je ma de na manu fie mpo say yes in it say you ni ya yetu ye kwati open na yetu ya de gon na think say woni padua no ntini mu no hu se bibi wurawuram wo de so obi wo diabetes am kan for aperativo ama no o pressure bombarding na ben sa drink we are making aye toaketo abi o aye herbs enye normal drink bi keke
Sure. Me kwado. Obaya ni aye cheers. Cheers oh. Ane wa fa cheers oh ba bia wo no. Na cheers oh. Abrativo ko we bi nanom na emo se say de. Ye beti asikwanum. Na menim awade. Awade. Papa so awade so de aya hye no. Ai. Abofo nketo anamo de we. Oh. Baba mami mu akwaba. Mejosu amu. Na ho te sen. Adum God. Adum. Evat, Yankopon nhyira ma me wate. That's it. Sometimes ana me dwen say eye den na ade me aye ba. Me dwen ho am ntiase o. Eyo nyame na hihye to. Because papa, baby a woduru no. Any baby nyame di wowura. Akwantuo mu. Abrabo mu. Me ye den aben o. Di papa, sometimes I am the hwa me ho sem papa ne ho. Ya so me de hwa me ho. Samum. Hey, we are say hu. Ya so me de hwa me ho. Hey, papa. Papa nso nyame nhyira wate. Na wonim se me yiri di mechi. Yes. Odi mechi die na nso ne die yesronko. Okay. Wono ani betima chiri. Sa. Ye bedo ase. Ena nanka me de atitirufuo bi ba. Abeda me mase. Abedo ase. Ade ma ede baba. Penimfo titiru bi ni odi kan wo 13 years. Afa. Your friend honorable. Okay. And the yapa so went to me amba. Oh, ona we wacho ma jo nkra no why. Odo nsia no mudware yeso o mo tweme. Wow. Ai. Oh. Ena your tosu mienu no so benya 11 kosia de be. Oh, and you wishing in advance. Yeah. Ena nia otwato okra no a ono no waboa no ho asi wo se. Wo tetemia onya hu se me konka ya. No ko. Ai. Ono nso so 5 years. Okay. Okay. Mienu no ye mo fa ase na ketwa na ye menana. Okay. And wo mo se nda wo pese wo behwe. Oh. Isa wo mre wa mienu bi nso ho a. Yes. Wo mo atese wa befie no wa ma ho. Oh, fafa. E do mbe nya wo no. Na se meba. Yeah. Papa sa ayina mba ni de na emra da ho. Na papa sora no pa no ofofo afro say ne. Me hia say ya. Hey, wait me ka say wonko. David. And then say na ka ya so de. Enti do fi na ya seda. Me so me da mo ase. Menim yire ene memba menananom aposuni akon. Yeah. Masofo kukuda mo hyemase. Yeah. Wonu mu nyina pese wonu mo do ase. Oh papa. Wo eni die soronko a odi amame. Oh papa. Say we so we de mbe bata ho atete me radio mu. Papa nyesa. Papa nyesa. Na wo je radio ase na wo wi ase bo. Papa ye ne nyame adom na wo musoro na yeso ye nya bi. Ei papa. Ya kura ne so ama be shie minister. Ai. The voice no nko ake. Oh, papa, yeah, that's it. Yankopon so nhyira. Na mo so ma me share titurufuo bi. That's it. Na mo so ni tituru pa na o man hene. Oh, okay. Okay. Me that's papa. Okay. True you. Yeah. Ana eja na menim nso baaye. Yeah. Aja kakra ye de asomo manfo ama ukwada de ne ne etwato. Yeah. Na wanoko fumu ko kan Thursday me aminim de ntia wo kan service me hu matete se Thursday ni de bia I want you back yo papa me say that program way so there ono a minister me say ukuada mente won kan wo so me yade bia chiro edu Thursday na ba me watch it I go what in it hey and you do ahwe TikToks are unu agye about you see ti apostle ko fi you so ma yeke otie no that man wants send me message unya ya no send me message you say share oh serious you know facts nyame on shirawo amen on fa unsi bia ekron amen on shiwa ni wenyam amen odo ba kwa mo nya tituru ni abrempomfo ni enmunyam amen radi nko so nshirawo amen yo be shirawo ni ewu abi shira no amen yo be dome unso nyame be dome no amen woni radi wa pam yes enti ko animu tin mate dasi papa me so me dasi papa ma o manfo ntia se se radio yi so na me firi so na emu manye wo nchen
Sir radio no come free so say your man hene de no. Well. Yo, weye nti ye behwe. Na enen komo no. Yeah. Enam se akoye boja ye ni twa 20. Okay. Metumbo ase. Na ndim se ugusu kasa no na honhom no asesansem no. Hey. Yeah, ngunguni. Me kasa me papa I don't know Menim hia Menim de ekoso. Honhom na o. Yeah, so but papa enura yes as ya unim se yato nyom nti ye bewie a se yato nyom ehia pa me kai pa first day no fa no bra bini so o man kam de mensem ko ba bo mensem enna bibi na si no kwan ono kra aye ne ya ko no bo na me tichani no me hu ba bi a wafa papa enura wo ya de bi na me fe sa yes enura frame mo se owura no a woni no kasa no la bijima o si nyankopon a cheni nyansa papa eye den no obi a wa bin sei papa nimdia wo adwena wo utimi frame ka chem say sa papa no enyai no mu that's right no no su kura bibi foforo that's right papa mpacho nyankopon nhira wate that's ipi na mi nhira ewi ase no ya bibi fo no ko ani ma na e bra wase sa no nye eno ti na me yankoso no ya on say obi a woni nyame de adom ya ena obi a woni ode sin obi yes enti nipa bi a pese ko ani mu a hwiaso obeyi obi modern mo ho aye okay we yes abidu akiri okay enti me bia no me ben obi a to fenya mfomso na me bepe okay me yesa ni pansa na me yereche okay enti me mpe obi a sabi onunu nipa de nsem bata nipa ho keka bichiri sade no okay me hu wa minister me hwe ne ewo mu yeah adepe ewo mu ne hia me enye ne ankofo susu se ye mfomso no eni de hia me kra o aha akwasa wade e ware obi o ha oni obi be hyase ahyehya wade na nko wieye asemo enti mu manem haw ebi ano no na mpe bato de bebo yes so sana brabochi okay aha enti no nyame hira o papa mate nyame so nhira me da se enafom obi a onim ba bi a wote aha a wotimi tuka ba ha no enye odo a that's an obi mabunku ntabi babubunku ntabi na no memma omanfo kwan okay kakra bi se eja yedi na de yi ba wiye se bi a wonom anchemenka nkranhyesem bi efutuo bi atene bi okay da bi a na mabeke kanse hunu bi kura sabi emfa kwem no mani anye ho de titia wo mfa hudie so eja wo munsu ntu yafu bi yes na kire se ye kondi anti ye ho nka bi okura na aye kama ntino eno no ewo ho na ya hwenwom to no nsoso senia esi o ka nwom no awa meye juma merade mede me hunam nyinara meyo nyame na juma na menya ni semshira so from ya bribiaro mede enije mejinu so sande onu no wo adumu shira mebusu enyumu a yekoba bia ko enyame juma ene na family ni yeto henti ye hyase a yeto ye so na moto meye juma merade mede me huna nyinaro meyo nyame na juma na menya ni semshira so from ya bibiaro medie mejeni so sande onu no wo ajunu shira mebusu meye juma meradi meye juma meradi hallelujah so from ya bibiaro medie mejeni so sande onu no wo adu shira mebusu meye juma amerazi meye juma meradi yesu so from ya brebiara midiani je mejirisu sunday onu no wo adu shira ebusu ati we no ye enwuma Mr. and Mrs. Paul. Apostle Paul Kofi Ajikum. And what future me.
The way the babon tin the way remix. Hey, over me that say and then so Menim say man near desa. Wow. Yeah. I turn up. Omu ye ni nyina bo ntwe we bo organ we bo drums. Wow. Obo nti ye this devotion there. And the hot devotion abeka say ya sorry. Hot the patch some down oh. Ja hot den. Ever ready. I want to be able to make a crack. Okay, do papa. And then I said I will cano. You be my friend for no so quine. No question. I'm on my baby or crow or caution bibisa. Papa, be a foot to be a. Yeah. What tear free hot near Yaman until now a testimony time. No cray. Maybe say me mass opportunity no. No cray. Ubia. What follow me bia many apostle Pokofia Jikun. Ye shenko mudiase. A foot to be a what tear free in ho. And more boa wa brabum. Ebi kura na adwene bi aba otrim afutu bi a meni ni hia ye wode ma wo a ene no betimi de wonsa si wo bo se o pa futufo wo wiase a untimi nyi apostle Paul Kofi Ajekum mfiri mu a e ba che number no de eno na e de ba ye adwuma 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 papa mama mfa course be mienu bi ana miensa bi na mia the enko ha na de free show okay one hello talk to me one meju so be mena what to say awade adumo de nyamia me ba pa at na de jam so na first corner will be in now be mentumi amenu in fact it's not a Panama military the themselves were tenant. Come on, we do and me am watching me. Oh, now me won't pay the amazing pen on it says I do you only one. And you pay what you want, Ayana and Yakupa. And he said the more your programs will have for near the in fact, the machine. Now, let me know the yet the Kobo at some penny say. Odabi obati ase ya wotre free dwada ko obehunu se de yes ya kan bom ni se de besi aye obefili keke pension na menka papa asem kakra me dase me chase ati menka ebra mpa bae na meti apostle Ajekum nka okay enti eyewo nta so na mo so na meti papa menka ni book bi o trofa our relationship home me sa kan bi ma no kan Emma, the king can in Papa Sebi previous and your Kenyan son. I yanku ponding man, upon Winyansa. Wow. Not the mood of a brave beer about program to beer and the moose on another. Me missing some back who call back and me sure say, me tia could sit upon a sorry. Wow. Yes. Me a bema for mean some more can you idea no as to me. Wow. I ship me catch in enemy control. Wow. I ship me pa na Menim sia one be but no nim say e me the mechanic say Nyankopon hira no I would say we share the life from what or tetra ade ba for man say o ma woni ha o tetra no a o de asemi de famna woni age a gift na me dia che no na sem na me message na o de na mo no when you have not some now the control. Ya me de ne yejuma. Ate. Me da CP. One day me be share one on one na on so. 27 one except for one on can review so that no. What the am you am so make ya say Mate me da say. What watch out. Munya abotre. Mo amu pa apostle Paul Kofi Ajekum 101 way out na mkwan mu ba. Ye be share na yetu ye hofo. Why? Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Yeah, because oriented before and can see some home. Put the before so beton taxi. I'm going na for me I'm not going to say maybe Bible school masters in Christian ministry. Okay. Na the same two no sheba panan sananka. Tana na sikakra. Tofiakwa. Oh. Inka.
What's my number? Nankama konnisimi amano. No problem. And nekra de me listeners ni me viewers me chemo gift. Achade bi am de be mamo no. And then me the apostle Pokofia Jikum number be mamo. Why? Okay. Chede bi ani ho so chance achade na me de ma no yi nyankopon ne na asem firi wa. Na and then the apostle Pokofia Jikum number. Ope ne. And nesa akora beda. Phone is odum no. Hello. Doctor. Hey. I anyway dear. Tough, Matty. Or your mama in your way. Good evening. Good evening, mommy. I didn't watch I sent any problem, but all of Hobiana. Mako Hobiana. Aye, you better go. Any made them what to make. Hey, I'm practicing. I am we show. I am we show. That's it. That's it. I'm in the park and I'm getting out of the okay. So the bed didn't see you. Matty, made a CP. Hello. Hello. Yes, sir. Stop. Hey, you didn't know mommy fans. Oh, senior, mommy, dear, but you didn't very afraid me free. Hello. 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 Bye, ma. Good evening, Coffee. Good evening, my whole face. So, Miss Simon, Menya, photo be brave, free moon. Okay. So, my mama is shy. I send penny palace, so if you look at you, and tomorrow, free home. That's more than a for a moment to me, dear. Obi am free baby a mon ko fa asem bia ma asem ni fie mon ko fa asem ba fie yen komra because course no de na me hye matie for bo say ne on be bon koma I woman ne de course ni bia fam eniam a watie free apostle Pokofia Jikum hoden na ya ma wo ene komo a ye bedin dodo no a ye be kaka ye ho nso kayo sofwa kwa no si ya na nkase bibinwum Adichi wo we semi ya ni osuma mi na juma emre biribo no ni pentumi nyavio adichi wo we semi ya ni osuma mi na juma ye adichi wo we ye ni osuma ya na juma emre biribo no ni pentumi nyavio adichi wo we semi ye yo sumami enunchi yo sumami na juma yo sumami na juma semi ye yo sumami na juma we na Menim international kwa akosi ya na ye kwa master no so tivia sabi o conduct oh yes akosi am feel PSC ma feel too much ma feel do that dey say go me see this week dey ma hunu me ba ya bibi kura ba ya me akosi am feel see e ko o see e ko Tofi papa nanka ye bedi okwadwofo ya ehun komo ade pote me nipa ya akwadworo wow na so nipa nso eye akwadworo a sunsan so a ade breno akwadworo de ba wow etibia obia betimi akombi okay enti so obi ye kwadwofo a ya yi nsusun kananim ne yemwa no okay Matthias ya yemreyo okay and so kan nipa mre ya nipa kosa atibianim okay na enye permanent situation okay wonyamwa obetimi afrim na waya de yofo okay wonyame ahira no yeah onse me hyase me kan sade a mempene wonipa ye tata nanim woni mre yo ho okay enti wo hwe obi de se John Mark na Paul nini ho abotre dabi kana adwene kire no sa enso akire yi wokodi ofoforo nsem no onya no ho do bi titi ni yie o mu se no wa kyer Kristo mu de okay then so no akwadworo kakra yeah akire obeye obi anan so wo mfa so paama Paul yes sande wi asetie okay eninchi obi o ha anadom no okay ofa ne ma bi a nipa nhye dampe enipa apo yeah na waye ni yi amade no abesombo se eso be bamfa so okay e dia menipa mo mi enhia se be safo ni bi okay ni enhye nipa nkuran
baby a yedro no ada san hie nkura nhyekyen bibia mo visa setra no ayewom sese no mo edin imodin yeah na nye Ghana nko okay wom se Ghana de no nko yeah ana buruchire de nko de na emom ni nyina nso so ya mani hunu yes ene ya maninya na emom metia ya no na nkonkron esesa madwene kakra oh se asem bi o ha mebobɔ so yɛntimi enwie okay me momodin fa eno ne kakra nso so okay na yɛmatie fo nso kwan trense ne be boha tin na say de ubo 7 na jollof no niam afrafra de be frafra di ufri 7 ho na by 11 wantimi na do ko 10 sa oba yenko enda no yɛbɛhwɛ embre dodo a nipa edin wona mani hunu bremu de nyina so okay onse me kan se odasani bie ni wiase a onfa bibi mu kakra mfa o hawmu so ye kristoni so ye muslim yenuanum kramofo ye chia mo na o se mo yi eno ne ye baraka the sala yeah na kire se ye ma wonti nkwa yeah yehu anyankopon kan wono mo amen na asundwie no a osuma hodo ni nyina eda ye ntem no enkoso ntra ho saa yeah na yasre ondokwa amanyofo so wo mohwe wo kasa yi yes na wese ne a tobri bi amanyosem no aka afe am yakwa abato so a akeka ngonguran no doso yeah na onim sa de ba ko a wonyame de adom me ene amanyofo ho futu oh yeah I know pages bebre wo ho a mete nka ho okay ene afutu a wo ho kane na bebre nche baba you fi say be a I think say you use social media no more of course because amanyofo no hono muguo nti ye be use that platform no kre ye mompa ye nkwa ne hia na ye nhwe ye wone ma ne bi ho a won be di nkunim won be di ntwo no egina nipa atwa won ho ahia ne afutuko a omde ma wo ya omutie yeah enti no ye behwe duration of challenges okay what determines okay se onam amaninyam amanihunum okay ahoyehia da ben na sa ahoyehia no be kona wieye ma emu animonyam bi a eba aba okay ejina enipa mienu so ejina wo ni nyame so wankasa wo hawo no wa wo namu no okay ejina wa isu a wo beyi na di ewo wa maninyamu okay ekire emre dodo a saate bia no ebeka wo so okay ma menchia omahene yo hine popro da se pa se odemi ahye ninsa me so me da nyanko he's a very good man yes very 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 good da nyame ahira no so na dwene mu do pa nyame ahira oyenua ma na boro so dodo yeah oyenua ma na boro so Kristo yeah na hincha sem ye Kristo te papa mbacho hia na ya da na sema me wai me so me be kan sa da na sema me and as me ni media man tu so do de am me am so hia na nam de aba no do de no be ko onu mo tie show e o man e di we de yemi onu nyina obi am nchen but aka okay baba video minister also ayadio yeah me shira opa you are a very good guy yeah God bless you. I'm just waiting because coach to be over my said that you go sebe ya eja man so kente bi so wa onim but afi there me ba be aka 6 months ya che won we adesua yesua na yesua baby o ti fie duro no kasa bresen ka ye nana ye beti no se e chere pia yeah eto bibia ya ne hadwene nipa bia obenya nka 40 years no wawie wow 40 no wawie esa on se free yen yetipen so se kro no na afi yetimi di agro bia yeah won sa di agro bia sa because ya hwe wo mawie yeah na brand free so kakra na afi wo so hwe kwan so wo so be da show gradually so aba sama wo kan na ma say me sorry na bibi da me plano yes na me fa shembuto no so hia baba asema wo kan ma asima dwene mu say Menim wura bi at the age of 71 or 72
na fe na ne ba ewo level 100 ewo university esa obebre na papa no wo bi a ni gitum se pressure ne kun no eno kre hu se moment obeti se ne ba no e frɛ no no na ne yemu ahye because Ghana nko na akɔ pension a gise wo wi a ukujina ayi no akɔpa kyɛw sɛ usika hey nipa mobo hey wo hwɛ omo a omo kɔ pension no a papa ya na yen living no ɛne sɛ the system no tie no yes sika senku no obenya sanity nti obi a akɔ pension bia na saa bre no mu no afei na wo bɛhwɛ ma no adwendwene kora bɛku nti me dada bia me hia obi a me tu no fo nti wo ba ware dia awontam de ɛyɛ so we na sɛ wo ya yitutu nso na wo nka wo no me ware yiyi ho no aka kyerɛ ɛde no am yate ase ne aye announcement yɛm ayɛ ho ɛno ne aye announcement kora sɛ we wo ya yitutu na nyɛ ɔno nko ne yɛka kɔ nifa ka kɔ benkum maya no mtete hɔ no abɔfoɔ nketewa nyinaa yɛ mo ka sɛ minister nko ana ne ho aka Tofi avu am wa vase no wonderful wase kokoben edumasa wow sa wiase wa ho ye kwa na ye hihia e ho sa tinya nko wase no ho ofe so ho Matias ya mansie ni Matias opa na wo wo hwe Matias hey okay cause ya ne ho adepa wa mansie o ya ne ho tan ya te ya na mansie o de ye aye wo ba de agye atu de me ntina ba bi ni anwene ya o mi ntina ba bi ni anwene ya ho oh na ye show no mo fa che yo na boja enti na ba bi kura de ko obi ane se amaninya bia ni ho a odasani komu a eka ho wow esese ukomu a usuamu ade wie a so free mu sane onyame pe no wo ho a wo be free mu bia nso a ewo ni nkunimdie de ba okay na tobri bia ebi chere wa amaninya ni bi mu pa na wo nsuban a wo mu yi na di wo bra wo mu wa amani hunu mu no okay Tofiakwa enti onipa bia wa amani hunu ma no homene so a there are certain characters, certain behavior you have to put it to check. Wow. And this is a prolonged problem. Okay. Yes. A prolonged. Wow. And you say duration near be 5 months and not over 5 years. Because of Subaya would done a deal problem now woman. You for that says Subaya nebdi. Okay. Kwana no more condense it take you almost that long. Sir, omuna museum echo kenano. Necessary can take you that long. Hey, but no more subi kura one more. Ti omo kwa no one service so much. To omo de sa over 40 years of wilderness. 30 kura sa betos. 430 years. Unyame for museum echo kena. No, o you omo free museum no. Okay. Na enkom sha base 40 years. Yeah. But 430. That's right. Okay. 30 extra 30 no. If you never come. They were not ready. Okay. They were not ready. Wow. Yeah. Oba no ka mystery. They were not ready. Intasempa na odi ato ho no. Nti bibia no say ye hwe hu ye wo kwan ye fa so ye de suban bi adi. Okay. And this are unyame brebe so nam say ye ready nti no. E mama ne hunu no sa da no ho bi na sa hyase. Ouch. Etim sa me mo bo bibi so kakra bi hade. Okay. Yedika asase onipa bia wo ye ne se o ma ne hunu bire mu no. Sebeya duration no more than necessary. You need to know the actual source of the problem. Okay. You are going through. Why would do hono? Chancellor bisa ho say how am Menim or how we are Menim. Edwuma yi a esisi ni trasi decision be na me take ye. I de buy. Okay. Asembe na me koka ya enti awade emu da tui. Bemma numa semba kon eputu oba off. Yes. And that's it. Ono betna moduane adi ayo bibia nanso na koma ene ho ekọ kasa bi waja da Njamane hunu bia ye nemu no si ebe free mo fia esi etna si hunu ade poti pa ko fa sa ade no bae okay
ehu ya bra bossa de city a papa anka nye ni say wiwi sam akoni aduye o Tofiakwa mate wase wonim sese utumi hunu ade ne source a halfway solved. Okay. So for be a preacher wa wo preach na na se utumi hunu se asem we ya meka ye de we ne be reaction ese wa utumi hu. Okay. Enye nsem nyina na ye ka no property mu a eye Holy Spirit na me ye ka the be ebi o wa wo honam ne ma wo ka frafrem. Yes. Ese se wa wo to ho ase. Okay. Ndi ho asudie sori se eba ehunahuna nkofo se medie na Menim no so nyame se menka ana maka ti ukuntia me akuntie nyame. Wow. It's not true. And the papa watch rasemu. It's not true. There's a toda sofo bia no timi yi nika. Hey. Enye nyankopon na ka che ne se wonka. Try and do baby o se mu hunu me nkwase asemi ma me kakra. Eno na e de. So no hu se wankasa yi. Abei. Honhom no wo so no do ye adwuma nkyere se nea wo ka bia afiri no. Okay. Wo hwa ho ye saa ebebo enti na program bia Tofia ye bia me to credit me sheda enti enfo mu hwe yi o na me nwini nsem bi ba ni akwan a wo mu de ye nam so no enye ya me si ye nka no data de onya ya no wa fa na me babbe o recharge ya o recharge ya na ko enye metumbo asi tie nsem ni nyina bibia maka na fidie so na fidie bia me kasa so bia owia unyam tie mia me ho me mfa ne se me na me kasa. Okay. Me tie asem eno boa me ma me better person say bibi o na ya no fom a me correct no so be the next opportunity on kasa I will not repeat it. Wow. The titi no twi kasa no Tofiakwa sa bebre ta koso afidie so a ka mom ye nhyehyɛ so bia obeka twi kasa ti no ye ntena ka twi aso anka usika da o ko bia nso be hia ne go ko amamfo ebi ne kwase ne bua enye o sa ai obi a o ka asɛm a nti oya sinti na me ye den onka mo bi o ha anka o mo eta frefre no bia o ba eta koso branko fo afre ene wo mo a nya akonya beye panel members was talk shows no. Okay. Oh na ya fani nyina frafra yenyi hunten ana ni nyina nyanwo eni peti enusua o mo fa ne sauti radio so a perfect. Sa na tie for na no madwen yo no mo. In terms of kasemu no. No form timi ba. Nti ni abeka bia no mo fa ni nyina sa. Yeah. Esi hwe ni ye. Enti papa ati se kasa bia e kan se oni ni din sa woso. No so nye ensa woso na kire ntokwa. Enti wo kenkan kase ebo no a. Na bibisa be famu a. Na ese osesa no. Yeah. Na okan kita hudie enye ensawoso de na chese montam nye. Okay. Obonyo ne awoye no so nti one no akasa bibi so yeah montam engosa bebre kasa na dodo na yenko yanim na ne yesi ebubu no tot yes enti onipa bia wonam hawo mu a o hawo no ese se uto bo asitumi bisa questions na hu ade potia ofaba ekofabae ebi asem bia o kan ya wa no koyi o kan ebi won so a ebi a ku ankra asem no ne mfa ho enyi wasem okay na agigina mu gigina mu na asem na tia ka so ohuni a onye asem o we se emema wache a emani ni ne a eso he ho so yi ne fa ho nko ana hwe ne ka bi enteno no boa ma ye free hawo mu ebre sim ebre yesua bibi ewo ne ntie nyame ma sa amane hunu no bye okay amane hunu bia ye namu bia ya desua ma ya braboyi mu okay nyeni nyina ne yekotena classroom na teacher ni gina wo so wo kire ya de abrabo na nkasa we teacher ni o kire ya de da okay yeto so mienu ebeboaye
Make sure to stay away from the source of the problem for a period, if possible. Sebetimia. Adekodia noa or hawa aba so no e kofa bae no bo modern twon ho firi ho kakra se be yi a ya semo aba ebi ana ya damfo bi adwene kra aba mitirima no ne mema no manya booking hat no ai be me ofre no awonfa na go so ofre usu wasan so akofa ni fun akọ ehwe ni pay ehwe ne na no mo no ndi komo e maba wa aposi omo na so wakoma ebete won sa kuma no oh ne moja no we yawu ebia oni ebia o wa bra bom sa damfo ni nkomodie na asam no bia efa ho enam so de bae chesa de corona ye no source no twon ho kakra stay away yeah stay away from it etobri bia asem si wa dwumam na ano hye na obi ye gigefo kwan ye ofa so a o da ne ne ye ni suban ye di no ebe ho adwen ma o de ebufu aka ne nya asam no bomodia na gimre kakra ne ko leaf ko pe bi hye okay esre mre kakra semre kakra obepese obeba na chese nkomo no mama twaso eboa ma wote nema bi ase ma otumi reflect okay ma humu aye pa wo kasa mu e wo se wo yi bibia no a utumi de ma okay evise sa asem si a yawa ediba sane asem ne sitie no ebia wo se ne nani so sitie okay yawa ediba no so wan hye no nso a na sa de kodie no da so gina ho a wuhunu e da so kasa kire wo da so hwe e da so ben e da so te wo nchen e de yaw no ba bebre ho yaw no mfiri utirim e ma mfiri uti koda bia wani bo ade cross okay enu ti na awarefo etobri bia won ma enim dia ato won bo ase aboka kosua sane afutuo ho nsam sitie no ye tatu fo say ye encourage separation and divorce dabi because tension na ba baby adro no enye enkoda nanim kura no sane omo bro omo ho twitwa atwede no edin sunsanso boni mankoda no separate on kakra anya boni okay e man titire ebo mpa indi tobri bi abahwe no mritia bi a wontembete tesa no odo no sase a enyini odo katamfom so nyina so okay afi obohu se wanhwe abegyafo no kura monsa transi enye nsem nyina na sese frefra abegyafo bebiritinam okay ndi manenyi obi a asem si na wo na sese wo fro no tena seka ofre ni petwehia ansa na waka na sem eyemfom so enye eyenkodasu papa asem no chiremu biem tofi ne say ma mfam wife nyemfato ba ja asem mu ntwa nto ma me wai madam saudi mtum de yemfato madam for no okay yesan yache bachire mama madam for no oh so I know you know oh papa okay you know that's all God that you know now when we nya me firo when I wadam for channel David sure na Menim mienu na mfan se BBS mtama yenchama na ono nesese mitumi ne no tena seka bia na ne amadwene ye me no anti ama menti ase na ente saa okay meneno anka but me the third person na eka Matthew 18 ka ho asem saa amanfo nhyɛ ne so ne titiri no won bekuta Bible wo yes I mistake tese okofro obi ama wabetie bi ye on ye ha adwen ne say obi o ho a asam no mpanimfo atranse no so obi bia ni ho enso sorry ya no otoato akire ofoforo okay jansen bi enim it doesn't make sense wow enye esa emma society no ye benya nipa menasepɔ dɔso wɔ wontem okay dove mi obi a jesa asɛm no trivia say ehun hia de yeah
but say adie no drew ni peak say e was say metimi confront wa no matter who you are. Be that type. Wow. Oh wo boa wo betra say ma me no akasa. Emfa ho ni nipa ko de. Emfa ho ni awoye. Jese bia hu hia de. Because nya sem bia na me di akire. Okay. Yetumi yesa ebua ye masumdwie ye dwuma wo nipa ne dofo ntam wo nipa ne nipa san che. Sami do wi. Tofi me na ma chinchire nipa o. Se minya so mu kukuro. Sa yonko ye da me no nchembe bia ye gya ne oba. Yeah. Wo fa ne ofaase sofo ne asoroba onsa yonko ye gu ahodo. Yeah. Sani ayonko ye ni sitie bi onyame du be gya me nko ade a gese wo momu ka se ho firi mabra bomu ko. To boa. O se de obisi aso no mu. Papa. Enti enye likely say third person betima be wuram abetoa to aka wo ho asema kire me na me di akire. Enti na Victory Church se mojo no o pastor ya brabesom. No. Wow, good numa, a good sorry, my politics ye basa. Oh, MPP. Oh, go for president is only I. Every Saturday, may Trimupono, and you're correct. And you're correct. And you know, say BBC. Well, uno dofu bin chamwa. But my dear, I'm going to say. Samumi enu kanenti ase anya adwuma fa second person kan. Yes. Second person so anya adwuma from mpanimfo na mpanimfo na chi no to no pa hwi. Yes, why you wafam die? Why you wafam die? Okay. Dan so na bibi ketua be na obi ato obi pa hwi. Hey, we asa na je se nyame krabofo ba asase su no ma be wadamfo na no ma bomu aya adwuma wo. Nipa da sani die. Sanity. It takes time for us to grow and become matured. And do need to ho abotre dia. Ani obenya how. You know say minister. So wanya papa no. Ma minister nko obahu ni on de we yo. Yo. Afeni atoso miensa. Spend quality time is possible to speak on the matter to God through prayer. Okay. Empire basam na me kan yo. Onipa bia wo se utimi sua mpaye. Ana nyam pa bonko anso no so atu huprum. Tabri bi wa ye din kura to no. Yeah. O bompaye. Wa ye din wa dwen si awurade so. Fa asam no kɔ nanim. Asam bie ni ho a oni hu nyansa ehu adom ehu ahoden a ebema watimi ahunu ne yesese wo ya asam no tu betwa ma watimi akɔ anim. Yeah. Obi a BBC a woje brebo ho mpae no enche ne ho ya ukọ. Okay. Enche ne ho ya ukọ. Enche ne ho ya ukọ. Wow. Ndi sebe ya amane hunu no ba eto be twantem. Ebre semu na hu nhira ba ami yakɔ anim ebi beba na nye ne awu na mu no na utima so otim na efufuro bi a won experience da. Yetoso 9. Reduce and cut all discussions that brings up more memories of the issue or the problem you are going through. So, may say, however, you can have a discussion with a professional counselor who is assisting you to solve the problem. Apart from obia wakwadre, seni dealing with nipa in times of challenges and difficulties. Wo hawa wunemu no. Tete unkomo die so na nye obia na sesa wo ne ne bobo ho nkomo. No afre wei na wapen hu information kakra firi ha open information kakra na omun susu egu mu nchi. I say one kasa no ade no wodua na wodi nsu ogusu. Na efifiri ba. Enti asa ni asam no eho yawo no kofam asa asam no eye atwa no ofoforo de asem bia bebom say what in the SCA
One more question had almost say cry neck or two. Hey, na kumana sorry. Kiki. Enunti now your suffer. Nasa sembia man homine so woni asoro bantemu a. Would you be our show who so pass ye mubi no more? Yeah. I will bet my change you topic. Yeah. Mesra o mobin preach ne jai. E ja so over kutia no. E be kwa pass mama. I don't know. When you go kan o ka say o me. Eh, topic be a topic a. To fe me di ba nyina mesesa bebre o. I know. Me pass am fashe. Yeah. Me see mu ache. Yeah. Nyame ya aduma ka some few months na 40 years in ministry. Mundi mame. Papa, you be doing. Me pon adwuma kakra. Because so I can sempa no de name active leadership in Christian leadership. Papa, pesa me step down. And how? I me trade books. Now me task of which na me training koda. Yeah. That's my role. Na me timi tu aman your fofo. Yeah. Oh, I know be many ajepa me nyankwatenten. Yes. Me say mo monti hu ku ba me. Papa, anyhow, some catch us. If you anya chair lady wo ho. Sa. No more plan. Yeah, group we are from Ecus Media. Aha. Yes. 40 years ni ye be organize ya. That's P. Do anu ase. Apostle ani wasmo. Well, I'm fan share Ecus Media ansa. Me no ka say Nyankopon ya adom I think say other October saying. Yo. Nana Kwame Ampadu. Okay. Oh ye na 1 year. Oh sa sisi sisi anti. E ho afa ba. Ne family no ne nyomtofo nyina so on pese omhia okumase. Wadaruma. Ecus Media na be organize am. Ya ba invite. Aba do. What about it? I am a nigger say, Minya Quenya, Mitumi sum or sum a ye. Yeah. And or sumno. Now saying, can anyone not make a trouble children na and near maybe your ha, Nami Hunisa, may buy a gun as son. Okay. Diana may be Sasa, Mitabi Sama, Miss Ghana, no Jahonini and Nafufro. Papa no, and near my young woman at the Apanzam. On say, Ufu Akmo Sompa, Yana Fufru Fise, William Faso dear Tofiakwa. And say a problem a hub a boom kunta masandi adie bia bro ebre akoba se na Menim bawi ye no and me boom kunta me ama ye me report babu boom kunta fu e kura me di eba for a period of 1 year from June last year to today. Yeah. Now me kan ni nyina bom no ye 13,850. On some mention you but yes, because mathematics not me do KTI pa. Wow. Because of carpentry and joinery. Wow. Because so mama juma or say me timi say we say bit me we say bit me. For the first time you ran am say woni so ade fe pa say hu ade ne so that's good. I feel na me dwene ho ye cleaning. Because before ya de ne say you wonim de ni nyansa ye free bibia se but nyansa ye de bo ho ban no e de maintain one de enu na di enya enti ye de ade bi ba ye boka sika twitwiri de ye ade but ye nwini ne ye be ye ma ade ne ya bo ho ba ma tran ho da ti ye kwa ne ya sabi jesem kwa abosia bo aka ana mo so mo ka ma bo me ho ni tichire wo ne afiri uboto mu aba nyina ma twere ni nyina ensuo kura manom kura ma twere wana wa don hwiri nan ya mo de che me am di preach ye nyina no ma quantify no in cities. This man ave me wi an fe ma hwesa fe me value ni sen na Menim see ti me wi an me de ato ho we will be any enko parliament enko baby aba me amabu me ame ho nkonta se ma masompa bi okura me ko e me bo brase wo mo radio ni so. Wow. Nti me mabrabo me nya niam ngonworan sa nti no se TV bebre radio bebre me nya me niam sa menya set of bo se me pese me she na ni onyam no enye sika won za. Yes, yes. Now we go say akwa no yesi abrochire nyina o. Yesi Kennedy sikapudu odi amano. Na yeah. No kura me ba machia no ba ko pe no kura be 2 minutes me chia ne semasa. Me ka ki o. Won fa nche me say afam from mum. Eto bibi asa na tie. Wow. Eja adodo a wo so yo sma same. That's why I was my same. Tofie mi nko Menim.
awa Bede ba ko pe bi ka mo ho nyame nshira me fa ba ko ka mo fa ba ko ka ho na yes reduce and cut discussions that brings more memories of the issue obi o ha wan we ya oni nkomodie mu na o ya ma ya no ekofo ma no asakofa ba ni obeka no no asa wakoma kura bebre sankofo ni nyina ohwe na o reduce ni om nkomodie esa ahunhia kura wonam o ya wa wonam problems a wonam no etimi reduce gradually until so be free na wahye bibi foforo kura se kura amani hu na wonam no ana wafa mu na be mu anya mu hye hu nyamedi be wie tosunum. If the problem happens to be a financial debt, don't hide yourself from your creditors, but rather it's your papa. Tofiakwa. One more. Ebia wa ha no aba no. Eye sikasam na da wo no ntem no. Emfa ho nkosie. Odu hu sia, you are prolonging your problems. You are deepening the problems. Momu hunu so betime atua so ntimi ntua momu hu anim. Saudi obika na da bi ade be chi bia no o ma hunu se wonie ananse wo age obi sika na o ma no hu se wonie e ma na kuma ton yem kakra ne bubafu kura ne bumfu pisa. Okay. Ne nyina mu no amantem ginafo bi bam. Ne nkasaye no koso wunya bia na de akote so. Da wo hu anim da wo hu so ye no kwafo no anhwe adaka obeda besori no ka kire se e ka no kura no wa hyi ni nyina gu ama wa yi ni nyina efuru ne mum udwane no na wo tete no a efu no bombo enti bedu baabi no afi ne beba ne se ka no mfa nche obabi eso de to bia o de beto na odo wakoto amani makofa semu aba we ye niam kakra bi ya de suam fi se ye betime dia minimize o hawa ye nemu ana se be mi yetime free mu ntem na aye come up ne etoso nsia so ne say do not try to answer all questions relating to the problem. You are not obligated to do that. Nya sembia no bia bebisa wo ho so kire mu kire no enye o hye so bia bebisa wa fa ne onemu no na o kire mu enye obi a na ese yi nsem bia no sa esa na oni an ko bi kra no recordo ena kra de ne aba no no obi be hye da be fro wa simple tv wo yi hu anu no a to fe no recordo onim ne o de recording no ko na no se tiamra. Okay. Yes, etiamra enti ade bia wo be record obi ne se nipa no ani na no ho so a na bibi kosi a emremu no ye betuma gina so a charge o se o record obi obra wo mani hu se record no enu nti na broni di CCTV boho a na wasa twra boho se CCTV wa o enti kromfo ehwe ho yi wasa de boho kire sa e mrantra ewi aso no yete ne mra yente ne sa ngongonan se ne obi ape bi osore a na odi aye no yonko na wafa ne ho adi onyankopon onton supa engu adesua yi so. Okay. Onko ye moa. Amen. Tove aba min we ya metiasi. Okay. Ebia no obi behia so ne mbedi nkomo. Yes. Ana one me yere bedi nkomo. Okay. Yen no enye nsem nyina ne yenko a ye chichim bi o ho a se ne esitie no gisi emienu ne wuhia. Yeah. Ne tichiru fa ma ho ne yamade. Okay. Dabi me no nkwahye tokuru mu se oba so awade susu jani me ne o ye counseling. Sa counseling no menye. Okay. Nti ya na me ne no a ne ya. Okay. Esua de nso esua bom. Okay. Ibia ne adia. Yeah. Nti obi ya yemo a ye de number betu dwa. Okay. Say ya sorry o. Say suku o. Yeah. Babia yetimi somma ne ye bia utun safre ne a. Mwako. Ye beba ekueku ofo na nsem wo ma twere bibi efa how to conduct official meetings. Matansi ye hunu say businesses, churches, politicians bebre no say hierarchy, the top hierarchy leadership ni shia omu nim kwane ye sese fa so ye meeting. Ghana hade amehunu no
Yes, enti ema meeting no duration no say 1 hour na call ye 3 hours. Obe bebere kura ntwero minutes omu minutes na ni so and they don't record it. And once you see a meeting, bogus. It's a waste of time. Bogus. Yes, bogus. How can you call a meeting without giving an agenda before time? Wrong. Say offer meeting. Not meeting no, a official meeting. It was say whoever is a secretary or in charge of minutes or whatever. Ese nipa no tumi de ade potia entinia odi muso free meeting no free meeting no odi mamu nyina ansa no maba so be ya be fa ho adwen aba amamfo person mo no kasa but number no yemfa ma omo ehia me pa ti mi so afi na mi hia me number ne twere okay 0551 0551 536 536 775 775 oh metumbo asishian okay na de mampa na sena me hune papa insisu bio 0551 0551 536 536 775 Menim Eddie Apostle Paul Kofi Ejekum Mifri Ofuase Kokobin Anyan Kwanta. Wow. Edumasa Mesene Nkane na Asia kwa hine barakasi. Wow. Abusiafo ene papa ne edi nkomo ye be kwa homa no so ade anokure ni papa course I ba ni paso no anode ana to vi mesre omo mfanche yen ene se ni yie mu pa dia ni yie mu pa dia mesre mo nyima no nsiboni o ni yie mu pa dia nke sanke test pulse of the public. Yes, radio station, a recognized station. Won sorry preoccuping change program. That is the truth of the matter. Oh, but say papa anuntina yeah announcement no anti we say ye di kan ye said ye be ya amanfo matumasi pa ye da o masi pa me resource person tim tumi kama dwene nti mo fa nche ene o ma hini hia me watch up eti abusiafo me kaniti awa say papa wo niema wabubu hu nkonta wa ha na owie no kwa bontin o menim san kwa bontin but uwie no wa be wie say ne awoye ye bia no uyi nyankopon firi ho a wo ye de maame papa wo se mi gina so na me da wase wate aseda na magie nyankopon chira hwe no wanwene bibia wa chire ndabi me da si bi abusia for 0551931931 0548931931 traders charcoal powder daroma and me be fa course e de amount bidie na abel for kwan so ebe boa papa bomodin say traders charcoal powder obenya bi opa ya hwe ya ye wasokore mampon eho ene ya hwe ye wo 0243 943 413 0243 943 413 na oni emonkomo yenko ahoma na so hello good evening. Good evening, mommy. Me ba cho mo ya de dadi. Rade adumo, me ba cho me ne wana kasa yi. Me ba cho matini. Hey, na se mo ya chiri, na chiri anu mo gunu me bo a. Amba cha yo gunu ne. Ne mo kun bien. Ne ma nkusho, ne se dadi me ho kwa. Okay, nya hwe nya me yo ho wate. Da foforo be yi. Nti o mommy. Another day, someone the ban, I'll come so far. Yankopon Shan, no man on Quatin and holding. No one's now our brand, on you anyway. Medasipi. Hello. Hello.
Mebacho udin ne ba bi afrɛ me free. Ye ne apostle share be say afe ene fan no. De na wo sua free no ho. Hello. Mebacho ma me also udin ne ba bi afrɛ me free. Good evening. Good evening. Tata Sompa na mo. Acho Sompa so nie why? Pachem damase pa nya mi shirama. Tofiakwa. Am pacho Tofi. Me. Tofi. Me pacho mi tie o. Ayi yen na ni ti. Chejin ka yesa mo ni eti funi na adina ho. Ise mama ya yare o. Eh. Kesa mo ni na adina ho asana masketi decision. Bisa yen ka se ye afiri o ye se ye de akobo asem penipa mu. Dabi ni sa de san kesa mo ni adina ho. Mate ene mpacho me bacho mi ginampa nyifo na mu na ya pa mo chewo ai pa chewo. Mate. Me da se waje ya pa chewo no. Mo de entina me do mu yo. Hello. To jato kitu nchimwa enyeyi. Epiti na penso de mamu be kan kire te na san ni ma. Mo ba yen tenso ya kuma nyina ya tinyina e gbomu ni. Enjese be ti na mi. Tofiakwa. Dabio, yes, ya de akobo asem penipa. Mtu wo beti na minim so ho asem wa asem penipa so. Ana ye tie ready. So chachi. Enti mo piti ko pa de chance san ye. Okay, mo na mi de mo. Ade amo ya na meja akoso no fa o. Asema apostle Pokofi aye kuma betena ha for 1 year any ayini. Mun kan ho asem. Me na me ba so. Ne bra so ne enko ani. Since I can want to say papa ye betin nka we. That me bi papa ye bet. Betin nka we. Ye betin nka we. Kwaso atie Sompa o betin nka. Hey. Enti that up we. Ye somwa. Masa na wezo babu mi ana. Tre ya. Agru ba mu fie so mo pre ho sa akohia ne sa aye dey. Yeah, tie fo no na say. Na think I'm also doing kakra. How idea about mo panche why papa cho. Mama come. Oh, afa na ba kan wase. Tofiakwa. Just we can say Tiffany. Na me shi apo. Adia ba ko na shi tinu. Okay. Ya ho bla chi. Oh. Ya ho bla chi. Obetrasia men kasa yenu na mitna kasa about me best 70 to 80% of kasa found that yemu. Okay. Enti men should be for party me kasa wona mo ana men kasa o kasa na o so no o de ho bra na nam. Se on fa ho bra na nam e bia nko na dusin. Abi. Enipa ho bra se e good e japade. Fiesta enti meso Ema sabi asin kuti pa. Tofiakwa pa pa. Wa mama ya ntine nkebi. Ebe de se me pa. Era ho. Ate me da se mo beti nka. Papa me oni ba bia kwasem papa no. Hello. DJ Tofiakwa. MC Row. DJ Tofiakwa. O international wati. Me se o ya pim. Say na me di sala o. Oh bra, barka de sala. Barka ka de dem ti anu bra me ento aso no mani begu ase. Apete be ni etete. Amen. Na yanko party ki anyama ya maye. Amen. Ai, yanko po nshira so maye. Ase. Na ofe me papa de me dem pa body man say. Yempe bi yanko po ama no nko a onwuru nko no ho paso no yanko po nyen nko no panka oni papa ho why. We dem ka amen. Ana say Yankopon kwa diama no ohun paso no obege gan ho ni se Yankopon se onpa nkwa no fa mamo mumi ensa oman ene o Tofiakwa na mi papa ni po ye mi se pu Yankopon ho no e dia mamu no na me no na nti ya na me tie no abotre tie nyansa ene ni ya ni nkata me ye pu no se bi tuka eni ko asa me pe no na makasa ese me komeso me yere tio se me ba na ayo so bi mu ko na ye di tia mi o me tie bi be so ni abucha benite abucha ki tunku kwai ba ni me kan se company mi nu mi se bu ko ma MTN ene Ghana UPG mo ye sio mo jo wu se mo ni ye na ye ma ni mi so
Bibiania, Namunia to say the enemy on the cano. And the Piano to 100 years, don't was in this car, you may do. Hey, and show me a general. Okay, no young woman to be now. You have been money and all. Yes, but they be a segment. Program will get the